Kavle Pibaro, Shakatup Khuborjylla, Donbosco Media Network. Kimat Bokong San Menta Kesini Shillong. Lapinjari Shispa Sabu-Sau CRPC Hashilinter Kawa Umyaw. Lapelait Perthai Yek Jersey Ka Meghalaya Kho-Kho Association Shen in Itu Khmat da Ka Kho-Kho Federation of India but North-East Zone Kho-Kho Federation of India. Penclur ke iban pentingan kesiar ban pule ke ketin Hindi. Bat ketbok bat penok senyang ke senong umshing Japung bat seng Samla maulai pelun ya ke Samla bahun. Bat mentangin pas ke Khubor bakam banyak. NAKA jing leksi klem akor jing ki beriu ki basat kali hawa umyaw ki dorbar senong na ki lai teli ki senong ki bakentup ya ke mausam balami kmat do ba herbal kesiar ke umyaw mausam balami kmat do ba bantai skem kesiar bat ke mau kenten balami kmat do ba dishal sing kurkalang hakan nyaw terik Nailur ki lalum ya ke jingelang ringkat ki por pulit bat ki Peit ba jing kini ki senong bandawa ban penjari no ada ke section Chispa Sabu-Sau CRPC Hashilinter kini kawa NAKA Deputy Commissioner East Khasi Hills District kabala penjari mardor ya kini kaan kabakhang batmana ya ke jingelum lumbung kibriu ha kini kecaka kenang ban khang la di kibriu ki bawan sat kali sat jan ha kini kawa bat ban light ne ki kam sneu bepunjat ha ke juk kapor ban penne ya ke kuat ke suba ha kini kawa kabalong ru ke telong umdi syaki bebun ki snong ki thau ki officer sarkar ki bakentup yu officer Kamadan Ruting Police Station bat UBDO na mauring keneng Dr. Damit Hemi Lingdo kila donlang hagini kejaka. U officer Kamadan Ruting Police Station uloong bada kejing penjari ke section Chispa Sabu-Sau CRPC lakhang bat mana ban yelum bun beriu bat ladalap ba yelum bun beriu ki pulit ken kembet. Jong kapten bat kelan bat kalasinong menemu kasih balap bat ya simentalan bat aisolang kalasinong nang bat dia baik ya kami kita berkembang ke job hasil ini ke sini kita job bat kesini kita senang nak kita kuri kita senang tapi Shillong Khubor itu ini yang akan Baya sakhilang ikani ka program hakani ka step ka bamanta teng ai khublai ya phi lamba ka chinglak loi chung phi baro kinong song snong na baro lai teli ki snong bat kumchu na ki snong ki ba pramarchan ki ba philak loi ban yadon lang bat ngi lamba chu kani ka program hakani ka step ka bamanta te habai dai ba kani ka program ka ching penlong ka chungi kani program kani ka step kalong hadin mi la yo ya ka order na ka deputy Komisioner trong ke East Khasi Hills District hadin ke cingwan ketuka section Chispa Sabu-Sau na kebenta ke cingkhang ban sait kali ban the nyut pathar hapo chugani kawa umyo kumta lang ba trong kisnem ke blalait no nadu kipor ke ba usnem ar hajar arpuar ke bangiyo berpelong ya ke program na kebenta ke cipen khuj ni kawa umyo teh rai kumta na kapor sya kapor hadin bangila ya kesaj kalau long kabom isingan su ya kani kawa umyo namar kidon sibun kibriu ki bawan nak bentaban leben ya kani kawa umyo ki wan ban the nyut kidon kitrok ki dompar ki bawan siteng mit haba ki wan hakani kacakasat kali ki wan ru ban the ya kinyut ki bawan kit nak keleng ki caka tenak takadau hadin mengila yo ban yawat bani pelong kecing tuet ringim jemla ikaban syam namar kapor siteng senja ki wan ke ban le kata kakam tadai nak takadau hadin mengila yo ban yasong perkat na borok lai teli kisnong kumno pengen yo ban rat dingkhong ya kani kecingwan le ben kejong kibriu ke basim kabu nak bantaban pen cabo ya kamai Meghalaya Kho-Kho Association hakan nyaw trek Nailur kala pelong ya ke annual general meeting hakaba kinongkit kam na keleng ke district kile mir jingmut bat kinoilam ke North-East Zone Kho-Kho Federation of India Jawaharlal NEHU Stadium Shillong ban kentiu ya ke jingele kai Kho-Kho ha Meghalaya hakani ke jingelang la donlang u president ke North-East Zone Kho-Kho Federation of India Rajiv Prakash Barwa bat u general secretary Madhu Sudan ha ke jingedon lang u president ke Meghalaya Kho-Kho Association uba Ibanri Kupar Simle ke executive committee ke Meghalaya Kho-Kho Association bat kiwe ki dekot
kumban shipin kan mau ka Kho-Kho kadai ka jingil akai bathamai hakani ka Jylla lingba kani ka jingil merjing mut and se itu khmat not ka Kho-Kho Federation of India hakani ka singil aplat prathai ka jersey jang ka Meghalaya Kho-Kho Association no president but general secretary cannot is zone Kho-Kho Federation of India. More about scope of Kho-Kho. Actually, Kho-Kho, as you know, is a traditional game of India as declared by the government of India long back, along with Kabaddi. It is regarded as a traditional game of India, and in fact, it is very popular in every nook and corner of the country, and especially in states like Maharashtra, Andhra Pradesh, Delhi, Haryana, Punjab, Kerala, West Bengal, Manipur, Assam. In many others, almost all the states, it is very popular. Kho-Kho Federation of India, the parent body of the Kho-Kho in India, it is looking after the progress and development of Kho-Kho. And till now, we have already hosted four times Asian Kho-Kho Championship. The last being hosted in Assam, Guwahati, during the last February 2023, where as many as 9 foreign countries participated. So far, within the countries concerned, we are regularly holding the sub-junior Kho-Kho, junior Kho-Kho, senior Kho-Kho, and from the winning side, many of the players have got jobs in the government as a public sector. In Northeast India, it is very popular in Meghalaya, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Sikkim, and other states. And it is very good that Meghalaya has come forward to start Kho-Kho, and we are very much hopeful that under the leadership of Taiwan and other officials of Meghalaya Kho-Kho Association, it will soon reach a stage where Meghalaya will be a dominant state super Kho-Kho in the national scenario. You have Kho-Kho has a very bright future. As I have already repeated, it is a traditional game of India, and efforts are being made to include it in the Asian Games. Shillong College hakanyo trip Nailur kalau pelong ye kesengi ai buram graduation day na bentah nyo spotlight sangut ki Samla ke bela pendap ke kekerdan bachelor's degree jong kesnem arjar arpui arjar arpusau ne kita nak pulih beper jong ni ke college ke bela poi hakatup top list na ke skul pa North Eastern Hill University. Uba Gavin milim ngap emily ke soara ulalong kongsan bar uba MH Karkrang ulalong usembut kongsan. Habakren hakani kesengi ukongsan ula ai ke jing kublai kerpang ye ki baro ki Samla ki bela pendap ki jing pulih ha ki degree bepunchat. Ula ongru ke jing pendap ikini ki kerdan ke penisha ye ki jing tereshi tom jongpi. Da kene ke jing job ula ong pilayo ikilat ki kabu ban kiu irat ha ki kerdan ki bakham shajrong ha ke jing em jongpi. Layo ru ke jing kren na ke Samla iban pentengen ksyal ke belawan syakmat ha ke top list na pedeng ki nyongut ki bela pas bahai ke ketin hindi. Kani ke Samla ke lepen pau da ke jing sngongu ya ke jing ai mensim jong ukpa bat ke jing irap jeng kinong hikai bakalawan syakmat ha ke ketin hindi. Ke jing nang ban tho ban puli ya ke ketin hindi ke irap shibun ban penroy ya ke ketin khasi kalaong. Ha ki briu ki bomtip nenang ya ke ketin khasi Henry da ke batho ha ke ketin hindi ki peipang bat ke sngoto syapang ke ketin khasi ke lepen kot. Kasi balin siya kaya hindi mo. Kaya naman pa ngayo kata ka jing kemen ni ipama we imju ang rengi wat tuli kata ka hindi language ka lang ka Bombay ni kay ipa ikin di ba ka hindi language ka lang ka we ka kitien kung kiri kasi bun kitien ta ka lang tang ka kitien ni bangin kren ka Bombay bangin kanya ka nyam ne hindi ka bang thau na ka kitien bang thau ka ka nyam jong kitien di ipa yu japan hikay nga no dang red guru kan ka hindi dan suki kelas tang ban skong tengah ban kan hindi dan suki kelas tang ban puli kan batel syapang hindi inga jupur syang ban tho skap gijing wai na ban kran be ipar lot beri be na bar jong ka Eastern
Tekumno na dangrit la pole kene ka tin hindi. Oh, nomor ba? Duduk nangrit kala ipai la pas paling ni ke KB upper Shillong school. Dah ko KB school kadi ka Hindi kadi ka compulsory. Dah pilih KB school ke means ke haban nang ke pen Hindi. Nomor pun sing ki jupen hikai bet dah ka tin Hindi ke. Dah pilih nang Hindi ka kamjen jai ni ban school ko AKA ka wakti pen school ko. Dah speak nak tu pat ilas dang la pen ban min school ko ke tin Hindi ke. Kalau ba dah fikiran ke kamsuk. Bat kadi ka pakrap thua ke kamjen jai. Nama Hindi ki pet ki grammar ya ki sentences ka pet ni tapi kran pa de pio school ki pio ki ba kran ni ki ki kentian ki ba ki kran bara buat ki ham sok banda ka to Jumpi ha abag iku ka pito pio ma ha kana ka hindi. bantu Hindi ka shenjing hari ni du menta nama ba kidan ki buat nama bangam de tan rai ba Hindi jadi kum ka khasi ka Hindi ki datang ka ka language na ka ba dan nama ba ka Hindi ki words ki dan ki bana ala tangim tip ka mut iu ka to ka jing mut iu to nama menta ba nama ba ka dan ka da develop country ni la yu ki Google ba la ban translate kan jadi ka puan ba ka ka kidan ki words ki bangam la ban tu tu dengan social media Google ka translate ka ha ke English dengan sampai sang pat ban Hindi kata kentin na degen Kibriyo kibuan bagi orang pakai Hindi kerang kebajenjar. Henry defi persang pada defi minat ban kran ni kutu keketian kan dalam kebajenjar. Kedan kam tangka download jong pi kan par hadu kan no pi kwa ban tip ya kutu. Urang ba shnong maulai umshing japung ba es nyang mi rengkat kinoilam keseng Samla maulai pelun kilalit ban kitbok bat ban aimen si mi ke Samla bahun nong rum kabla job ikajing kop thei bahabriu Miss Meghalaya arajar arpusau kaban lej ban yakun sa kalumpung kaban long hanong ba Jaipur Rajasthan nadu ka khandai terik bat kaban ne artayaw hau Nailur kini kinoilam kilapen kham by donbosco ha kani ka jinglet jong kani ka Samla kilapen pau ka jingkermen ka bakraw bakan wanra ya ka jingjab ha kani gentiru hari ni ka sengi pemerintah ka nyau terik trong benai September ni arjar pesang sokan bang iyo banyadan lang bagi bahun nongrum ibri nong song jong ka snong molai umsing jepung ang sokan nak bentajong i bang susorong nak bentajong i ba ilek ban sim benta sa ka Miss Universe India ka bade ka wi ni kisenjang ka ba ladai poi sa ka thong inyo ban sim benta sa ban ya contest ya ka Miss Universe trong ka partai hi pro koi teng sukmen nak bata jong i be sa jiet na pop Meghalaya be job ma i ka Miss Meghalaya arjar opsa henry ka ik pen so diaw yang ipat kalong ba abang iwan ban ai mesim kila ka jong perdok persnam ki bala banyak khun ya ka benta ka pen diaw yang i kalong ba habai bahun habang ila persang bentuak jemut na kalian jong ibohun i Samla ibawan na kalong yen kalong sam ka ba kamai ka kaji lani ka jingyo jukka jang yang kesam kimde ki beriu na ki ba ruspa ki wan ka long yang long sam ki ba ka duna ka yok kon hari walak tak ataru kem semla penduk mesti mi ya khun bat ya kani maka ya khun bat ya kani da ka jing shania halade ba da ka jing IT so boleh try kan ran bai la ban poi so kani ka thom tengi sok men nak benta jong i ya ka jing scam sim ka jong i bat wala iwan nak long yang long sam ka beduk ru hari la ban poi so kani ka thong bai yo ban represent ya ka Jylla Meghalaya sa ka Miss Universe India kani ka thei nak la sunti ka ba ai mesti lang yang ba ki khun Samla amde bakin sudut jengkemen ba pengiwan nak long yang long sam ka ba duna ka yo ka kon ngim la ban poi so ka thong i Samla bohun i de ita iba ya khun nak jing shania na dia nak jing shania so boleh try kan ran la ban poi so kani ka thong henry so dia ngong i ping so dia kendian kawi ka long ba habai Samla bohun iya ya kani galenti dan menu-menu bami syakmat ban ai mesti lang i dan menu-menu bami syakmat ban ya kesan lang i ka jinglut kadang kalau ke bahaya ka bang so ban kam ai kediat kalong ba ngi lengok ban kalian jong tourism department jong sarkar Jylla kim sim le ai ban yarap ban i ha aduk kani Laingut kiriu khmat ki bakenthop ik Jesse Lingdo kanong tho sur jingrai content creator but ka associate producer ha ka state of mind production Ferdinand Rani nong tho Khubor kumju content creator but ukam ki dingdo unong shna film cinematography but editor ha kan reuter Nailur kilalet shakli riat highest secondary school East Giant Hills district ban ya mirjingmut ban batai bat pensyai ha ki Samla pule kani ka school ya ka jingya linti jongki haki kam ke bedai bekitanat babunjat hakilat penpriang Khubor lani mass media
Kini kilaingut ki Samla ki labatai ya kejingya lenti jengki haduk bekin dapoi shi ki kenjang ki bakham jong ha ki kam ki jam bat kanam ka kerteng. Ki Samla ki belawan ban syak skor bat sengap i kejing batai bat jeng pensyai jeng kini kilaingut ki Samla kilong ki Samla puli ki bedang don mentah kini ke skul ki kena skul berim bat ki Samla puli ne ki wei pat ki skul. Kum shibenta ban rakik men ya kejing dap san post nem leni ke golden jubilee jong kini ke skul. Kajing temu jugi kena skul berim ban penlong ya kini kerensan. Kalong ban hikai bat pensyai hagi kena skul ki bakwa ban rung syakalan puli mass media namar kadon bun kilat kamai bala ban imja hadin habur. Ha kini kajing ya kendo layok ban keli bat ai juba hagi babun ki jat jing tip ki bayadei bat ke mass media, social media ki jing snew bat ki jing mentoy jongki. Ki Samla puli ke Cleariat High Secondary School kila yo shibun ki jing mentoy lingba ki jing pensyai ni kini kilaingut ki Samla ki bala ai sebun mensib ha kini kesngi. You know, when you graduate, then you can choose which job do you want to take. There's like 1,000 jobs. So yeah, thank you. Give a round of applause. So before we end this conversation, thank you. So the last note I would like to end is that see media, the tools of media are very powerful. They can shape lives at the same time they can also destroy lives. I'm also talking about social media. You know, see you have a phone and you have a tool in your hand that is very powerful. As you grow up, you know, like you'll be exposed to so many things and sometimes negative things. And I would like to leave a cautionary note is that you should not abuse this tool that we have, and you always have to be responsible. What you post online, what videos do you take, what you choose to upload. I think as youth, or what you even watch also, I think you have to be careful because, like I said, because it is a very powerful tool. It can really affect life. So I feel that you should be responsible and always, you know, like think twice before you have to upload anything or like or share anything. So I mean that's just a comment. Thank you so much, Makanki. I would also like to add to what Makanki has said. When it comes to social media, it's very important for us to be watchful, to be careful in terms of using it. Few of us here have been victim of cyberbullying in various ways. So, kadang kali berokai ini seluruh ya kecil koridor, ya kecil maru jauh social media, mana kami social. Namar ba udrok unong syun bat unong penjot ikilong ying long sem bat ke imlang salang ulas dang pur Jylla bat suthe hasnong rembai East Janta Hills District. Kajing iseng Samla balang Presbyterian rembai da kajing sngaw kya kalami syakmat ban pen sngaw tho pai ba hakishnong kithau halor uni ujing di pasniu namar bon ni kinong shnong kilangop bat long marau hau niu drop. Hakani kajing pen sngaw tho pai ba bala pelong hakan riu terik unai tung la don langru umintri ke sorkar Jylla uba kermen Shilla kumukongsan udisi ke East Janta Hills District ushivanch avasti kumusembot kongsan kilong kemi kilong kpa ki kena skul batru kiriu shampang na katanat pulit tanat social welfare DMHO NAKA breakthrough de-addiction and rehabilitation center KGP senot mi Kibalawan ban ajing pensyai halor kumnu kibriu ki ngop hau drop bat kumnu penjot kibriu shimet nantai ke ying kesem bat ke imlang salang hi barok kawai. Nakaliang ki dukhat ke jingeseng Samla Presbyterian rembai kilashim ye kebenta ban pensyai bat pensngau tho lingba ke drama lingkot bat ru ki jingwai bemelung mensin ha ka ba kila khot ru ye ki khon Samla ka shnong kibala ngop hau new drop ban wan pai no sya ka jingkala ka bamot. Uba kermen Shilla habakren kumukong san pen pau ka jing sngaw diaw namar pa ke East Janta Hills District kadai ka babun kinong ti drop.
kum tau khot wer ya baro ban yeng ya le persya yu drok ta ka barai kut mardor na du minta ka klemat ban bu teng na mar kalasai tikna bakan wan pai jam wa kamu jet ye ke jing im yong i wa kamu kwa video ye ko thai sedang lo de pi ham up ye kibi ke jing up ye kibi to one change de kalam ki he at le ongi daw em ki wan daw wan ute daw pha oblai ye ku kala ni thai pun bawi ka ngau oi pi katte ke jing im yong i de lechitin kerta em no perdi yang pi kibi yo chpau kasan at pau ter bisnem lekat tu senem da api MU itu wawan hendak kiki wawan to kini ki behe ki besian bud em lang churu i ki be ki pa makam jo kini ki behe ki be eng teng jing snen ki tu ngai pi hamud dur to daw em chu daw wan palat igini ki be em negasi de biang palat le i api hendak ki be ya ki em hayung im ju kheni ya ki kenten ki yoki kenten snen ki tel ki tu yoki im ju api ko bao diang ni yo hayung yong i le ne wa chno tha yong i mandale bhao to i gi jing ro hale i ong bai o nin biang mo le di le ole cheu to i le ole ni ba o yo to lok to ne ngai bi kan ten mo yo snyao no wi rong ba wong khna pti bi tam wa wi no he bukit ha kam balang man yo i porom hite i nga gi jing imsen ko kam nu ha chikri pai pa ni ba bom sen ju yo o di oi le pai ba ju mai ma gi no Manda cha kuno da ki church leader ki i ki em hi yung mane ki e ten bla yang ai pi ki e ko ho bi i yo mi ju cha kuno gi do ongi o tu pastor to i le o no le o ko i do le ni ba o di yo to lo o snya wi kar pastor dang em kai de kinten te kam yang a le ni ya ki no mi kam o ki officer ki i to hi ni te da wa oi pi ham up re ni ba kini ki perlok ki i ki em lang churu im to e ba ko tulok na bun sen chu klam ni genten wa ka sneng ki guntu ke jing kai wa yo ina ki no kai ki i pikli nga ngai ole di em ki no kai ki wa kai ha school private dang em ki yo tulok sam haja Kador bar shnong umsaw nong kharai haka nyau trik nailur kalakit bok keduyang ya armut ki Samla ni kini kishnong kiban let ban shimenta shaka IFMA Muay Thai Championship kaban long nadu ka khatway trik hadu arpway trik nailur arjar arpusaw Thailand kini ki armut kiban let airing bat ban mi khmat ikari India ki long ka Samla das ngau tengen nongrum bat ka Samla Island Greece khan bangar hakini ka jingi kendu lang ban kubleket bok keduyang kini ki armut ki Samla la don rengkat uba isun rang ba shnong uba tuni Shilla sketri shnong bat kentup ki wek dekot nong elam shnong kum kajing ai men sim kajing penchlori kini ke Samla ka shnong kala senyang ru da ka song pisa ban kershan bai lenti ha kajing net jongki sya ka lempung ya ai ring ha Thailand ngelam shnong from sound karaima minta ka step hakapor basiko siteng de bje ni layo ban long ya program kabaret kebalikat ban ya kitbok kitwang ya an ikna inumi kibadai na ko kanega slang mo kiban salik ban yakun haka jingi da kai view thai sapo Thailand la khatway terek te haka nega step kumbakila yo i kumbakila saki i nong snong juga snong usal karai baro layo banwan mani saki lang mani kitbok kitwang lang kita ini kena jingi arnut kita pentengan nongrum badi Island Greece karbangat ni armut kinlik bania kon kinbi nako kan wisnong haka khatway trek sa Thailand te kum kadak de jingya kitok dengi ki layo ru bania senyang ban ai kim kum ka jingai bin sim ki ba kiwe kun Samla nako kadong nako kasnong kathau kin ya mi sakmat hoi walada kidan hakino kibenta kino kisap nak kalian ni kum kino ilam snong ila lom kibalak loy dan mi sakmat ban kersan lada dei hakino kisap ki bau bleu ai karpang le se hakam yelek kai kakam ruai dan kino kisap ke bakidan la kipau sukmat la kinya kitya la kinya kin la long ke kitya kisap ke bakidan ni la long ke balak loy ban kersan la dei ni baret di bahe unjo te amak kebai ku leng tam yorong ba snong rumo ba long kumurong ba snong ha ko nong yela kini kena omtang ko ka snong le ko ka district ko ka state ko juro ko gari kini ikon asyat sa Thailand ka khatway tarik jamata benai biang hi bat kalong kumne ba on si omet praktis ban ko siya ka sa jingjok
untuk iso tu penyekai janmen tu yo ikrap kot chua tu yo ikrap kot le ong thok tas ne imi ong thok tas ne le kai na untuk pan oi le kai Badak itu ki Khubor ngila poi shika pokot tak haduk pengdai syam yang kuble shibon.